Jinsi nilivyokuwa Emmanuel, siweziche kuhisi. Wambwiye bazusanze ibintu uri mari inzozi nkabucyo bagahita kubyuka imusanze nishobora dutuye amaleko ubavuze yuko je nazogera kure ahani none ahani mbabonye muri Canada hakurya y'imbibi za Afrika wambutse amazi magari ukagera ku mugabane wa Amerika. Aba n'abandi bahanzi bari kuvuga muri Canada usibye Vestina na Dorcas, abakobwa bato bimusanze. Aba bagiye mu gitaramo kigiye kumara ukwezi nako n'ibyumweru bineda, naho se ubundi ibyumweru bine sibyo bigize ukwezi, usibye ko yongeraho iminsi mike yo kwitegura kuko ubu bagezeyo tayari. Nje guhaye ikaze ku isi y'ubumenyi, nitwa Jonathan, ngiye kugutembereza amwe mu mateka y'urugendo rwabo mu muziki. Vestina na Dorcas bahaye. Amazina biswe n'ababyeyi ni Ishimwe Vestina, waje kongeraho Gwedraogo nyuma yo guhura na Idrissa kumwubutse muri Burkina Faso. Kamikazi Dorcas tutazirizongerwaho. Aba bakuze basengera muri ADPR yo mu karere ka Musanze, bakora baririmba muri Ecole de Marche. Gusa 11 ya Vestina n'imyaka 9 ya Dorcas, korali Gosheni yo mu rusengero rwabo yaje gukunda impano zabo ikajya baririmbisha ku murongo w'imbere ari abana bato b'abakobwa bateye ubwuzu. Urugendo rwabo rwo guhura na Irene, mbere yo guhura nawe bakoraga indirimbo z'abandi bazisubiyemo icyo bita cover, bakazishyira ku rukuta rwabo rwa YouTube rwitwa Vestina na Dorcas. Ubu zimwe muri izo ndirimbo ziracyanariho. Gusa urugendo rwabo rwo guhura na Irene rwaje kugirwamo uruhare n'umugabo witwa Mawombe, waje kubwira Irene ati ko mfite abana bato b'abakobwa bagira icyo bafasha. Irene nawe ati uzabazane ndebe. Haza guca igihe Irene ntacyo arabakoraho. Mawombe nawe arongera ati ese babakobwa ntacyo babakozeho. Irene ati nibazi Kigali uzambwire. Gusa ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2020 baje guhura na Irene mu kiriro yabakoresheje kuri The Choice Life cyabo cya mbere. Barimo indirimbo nyinshi zitandukanye harimo n'indirimbo ya Nio Bosco. Ako kanya Irene yahise abahuza na Nio Bosco kuri telefoni. Nio Bosco acyumva amajwi yabatangaje ameze nk'ay'abamarayika, yahise yemera kubandikira indirimbo. Abandikira indirimbo yitwa Papa. Mu kujya muri studio bayikoze yarabagoye cyane. Irene ahita afata icyemezo cyo kubajyana kuri producer wakoreraga Nio Bosco. Nio Bosco nawe abaha iyindi ndirimbo yiswe Nahawe Ijambo, abari nayo baheraho bayisora ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2020. Indirimbo igera mu mitwe y'Abanyarwanda irakundwa. Kuva ako kanya duhita tumenya Vestina na Dorcas. Aba bakomeje gukora umuziki bawufatanyije no kwiga kugeraho ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 bari bamaze gukora indirimbo 9 zigize album yabo ya mbere yiswe Nahawe Ijambo. Kuri iyi tariki bahita banayikorera igitaramo muri Camp Kigali. Banatwaye ibihembo bitandukanye nk'igitaramo cya Isango na Music Award, igitaramo cya The Choice Award, ndetse no muri 2022 batwara igihembo mpuzamahanga cya Rise and Shine World Award muri kategori ya Africa Gospel of New Artist of the Year. Aba bakoze indirimbo nyinshi zitandukanye harimo Nzakomora, Nahawe Ijambo, Umutaka, Kumusaraba, Ihema, Ibuye n'izindi. Banakora izo mu Giswahili nka Neema, Yebo, Emmanuel, aho Yebo imaze kugera miliyoni 21 ku rukuta rwabo rwa YouTube mu gihe kingana n'amezi 7, akaba ari nayo itumye bajya gukora tour muri Canada. Gusa mbere yaho bakoze ibitaramo bitandukanye mpuzamahanga nko ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023 bakoze igitaramo mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru nk'idebe, amanota make kugarukira ku karongo ka U mu kizamini cya leta cya Tronkome byagiye bigarukaho kuri Dorcas ndetse na Vestina. Gusa mu Gushyingo kuri tariki ya 15 mu mwaka wa 2024 ubwo amanota y'icya leta yasohokaga yagaragaje Vestina yatsinze neza amanota 71 n'ibice 67 n'ibyatsindiyeho. Naho ku itariki ya mbere Nzeri uyu mwaka turimo yagaragaje Dorcas ko nawe yatsinze neza nubwo amanota yatsindiye hatagaragajwe. Gusa mu nkuru zagarutse mu mateka y'ubuzima bwa Vestina na Dorcas mu muziki, ntabwo twabura kubabwira inkuru ya Idrissa Gwedraogo waturutse muri Burkina Faso mu miryango y'abategetsi agahuza imiryango yabo na Vestina na Dorcas, aho yaje gushakana na Dorcas ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere y'umwaka. Nibwo inkuru yageze mu bitangazamakuru.
inkuru y'umurenge nubwo byabayeho mbere yabo nibwo inkuru yemejwe n'umunyamakuru wa Irene wari warabanje kubihakana gusa aza kubyemeza. Ubukwe bwabo bwatashywe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi ni mu mezi 3 aciyeho muri uyu mwaka wa 2025. Ubu babana nk'umugabo n'umugore gusa nubwo bashakanye Vestine aracyakorana umuziki na Dorcas ndetse manager wa Irene ni ukiba managinga. Gusa ntago tuzi niba itsinda riziyongera mu ndi wa gatatu ikaba Vestine, Dorcas na Idrissa. Birashoboka. Tutarabasiga katubanze tubasobanurire ubundi se kubatandukanya mwarabimenye. Ubu ngubu byose bisigaye byoroshye kuko Dorcas ari muto kuri mukuru we kukamurusha imyaka 2, akaba ari uyu musumbaho gato, akaba namurusha inzobe honyeya kuko bose ari inzobe, akaba ari n'udafite umugabo kuko Vestine we afite umugabo Idrissa. Naho akaba yaranabyoroheje ahita ashyiraho ibisuko, akaba ari umubona wisukishije. Nizeye ko bitazongera kubacanga aho mwese mwavuga mugira muti Vestine n'uyu uri kumwe na Dorcas. Katuve mu mateka twinjire ku by'ubu n'ibyahazaza. Ubu bari muri Canada kuri wa gatandatu tariki 18 barajya ahitwa Vancouver BS kuri Sunset Church. Bafite igitaramo nagutinda kundi wa gatandatu ahitwa Regina mu rusengero rwitwa Parliament Community Church ku itariki ya 1 z'uku kwezi duteganya kwinjiramo. Ubundi se mugira ngo ni kwageze. Baza bafite igitaramo. Naho Winning Bank Manitoba bafite igitaramo ahitwa Riverwood Church mu kundi wa gatandatu kurikiraho. Azaba ari tariki ya 8 z'ukwezi 11 ahitwa Edmonton Alberta. Azaba ari ku wa gatandatu tariki ya 15 mu cyitwa People's Church urusengero rw'abaturage uko mwagiye mwumva banki z'abaturage hano mu Rwanda na Canada rubayo. Ubu muri Canada nta kindi kiri kuvugwa usibye Vestine na Dorcas, aho bose bagira bati ikaze Vestine na Dorcas, mwakoze kuza muri Canada. Nanjye ni ikaze mwe mwese mwakoze kuza ku isi y'ubumenyi.